دلان که بهجینه کره صابا بخبینه به موزیک و سترانا پێشوازیە لە میوان و گەشتیاران دکەن. میوان جی دڵخۆشییا خۆ ددەنە دیارکردن bi dîtina vê dîmenê ciwan li Hedemê xwarinê. خۆ دەزانی شارێکی سەرنجڕاکێشە، شارێکی یعنی شوێنی جیاوازیە، خەڵکانێکی زۆر لە دەوروبەر و سلێمانی هەولێر دۆ سەردانی ئاکرێ دەکەن، زۆر شوێنی تریشی سەرنجڕاکێشەیە، بەڵام ئەم شوێنە بەو ماوە کورتە ئێرە کرایتەوە شوێنێکی زۆر زۆر جوان و ماشەڵڵا سەرنجڕاکێشە و هەروەها بۆ نانی بەیانیانیش لێرە ینی چەند جارێک هاتوین شتێکی ناوازە و جوان و خاوێن خزمەتگوزاریەکی زۆر جوانیش دەکەن ماشەڵڵا. شوێنی وا بەڕاستی پێویستە کە لێرانە دایم پەرەی پێ بدرێت بۆ ئەوەی گەشتیارانکی زۆر سەردان ئێرە بکەن. دەستپێکە دەستپێکردنەکە گەلێکە باش بوو و پتر خەلکی ئاکرێ خۆ ڕووی گەشتیاری و خزمەتە باژەرێ خۆ بکەن. ئەگەر زۆما کامیرا خۆ بزڤڕینێ دەست ئالی ڕاستێ و چەپێ باشترین سروشتە کو بشێن هەیەکل سەر بان یانکو ئەوان خانین کەڤن کو ئەڤڕووکە ئێک تقریبەن بەهایەوێ احتیمالە 5 هەتا 9,000 دلارایە. نەدان ڕاستە خێزانێک ڕێوەت بەتن بەلکو شێن هەموو خێزانن وا دەوروبەرە وان دکانن کەڤن کەڤنار شێن فایدە لێبیە. کەیوان خودانا خواردنگەهەیە و دەبێژیت me bi ferzanî xizmeta xelkê xwe bikeyn û bi dîmenekê ciwan û yê ciyawaz xwarinê kurdewarî pêşkêşî mêvanan bikeyn. ئۆکرێ gelek dîmenê ciwanê teyn me êre çê kir dohîşt û em dîmenê xwe nîşa gestyorê xwe bidin ku ev çiyêt me gel gestyorê me dikenin ev dîkorê manzerê me heyn hemî gel gestyorê me dikenin hemî yanî tiştekî zûr zûr ciwanê hey me diviya emîş bajarê xwe nîşa gelek gestiyora bidin û hemî bi derîstî bibînin bizanî çawa gestyorî gelek tên bi Okrê. Ev proje ji def me çê bû projeke xêzaniye ez û bavê eyalî û eyalê xwe ne û jin birayê min e û birayê min in û xwişk û birayî ne û ew gencê lêre ew ji her xelkê Okrê ne hemû wekî kurek me ne em hemî vê kira me vîya xizmeta gestyorê xwe bikeyn bajarê xwe bikeyn da xwarinê xwe yê kurdî pêşkêşî wan bikeyn. Bo êkem care li evê qezayê xwaringeheka bi vî şêweyî dihête vekirin ku hemî endamên êk xêzanin pêk ve vê xwaringehê birêve dibin. Merwan Yehya Şarpirêz, Qeza Akrê.